Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka Omni Winter Beach Festival. Haka khat ar bat khat la 3 January ar hajar ar pusau. Hadangar balat East Khasi Hills District. Ka dekit bok cancer care kepada kekin hon kepada Shumi Shan haka arpu atre urisau arja arpu lai. Ya kabala seng dekat tu kat negi dekat kepada kejuk kejing temu ha ke negi kenti rengkat kejing atre lang wat ka maungap Multipurpose Cooperative Society Limited. Gila temu ban pelong ke cancer care concert Skilling Heights Park haka arpu nyotre kelaling kot arja arpu sau Hamadan Jungle School St Paul's High School Mini Stadium Marbisu kum kalar ban pinmi pisana ke benta kejing temu babha ban yarap yagi break bedan kam shisha yagi jingarap ban sumade ke jingpang kansa. Kini ki art legi ken hon ki khot bar wes ngo bha ya baro ki nong snong jong ka jila ban kirshan lem na ka benta ka ni ke jing thumu ba bha khna bagan long ka jing kir khu ye ki long yeng long sam ki ba mar ye ki jing e na ka jingpang kansa. Isukuman ban tip sini baro ka kelun ban ilong ki berendok ban yo ke kala ban trailang bat ka the Kipop Cancer Care Foundation. Kemudian kejing temu ke bawah ban aji rap ki long yeng beduk besuk ke ban kerdu ki bamat kejing jenja nak ada jong ka jipang ka kanser tinggi keluar bini trelang dulu ban penulong ya kini kejing temu bawah pat sekawe dulu kedar kolong ka ngidon kejede ke bejan ba ban iba Kipop pangkan i aji barem balakrakno jong ka relevan te kum sebentar ban kerja ni kena kekam nangi kum ka society nilai mencurlang ban nesnok tilang ban kena kekenhuan dan wangi penong ya kena ka ya ka concert for care cancer haka Skilling Heights Park arja besar ka bengi pulang malau senam habos nang marbisu ka pakane kedeka bentar kepala apa akan dikasih bisa saki yang ikatu kanungan ikaitor di semping pembangunan cerjela bentuk ya i Jesse Lindo i Grizel Rome i Ram Sucian kami di Brian Genevieve Nongrum Bahun Marwen Arlene Yaunya Batnau Pena kekenhuan different matters iba Josephus Thongni Batik Weiru Tinggal dalam kecik semua berkeraru yaitu Dr. Mazel Ampuri Lindo Badai Menteri Kuat Kekia Badai yang melihat congkalan kerak konstitusi Bakulai ban kersanan Ini habai dia berkena kekam Di semua uru yaitu Reverend Father James Shela Badai Presbyteris congka Marbisu Bertunjuk Prinsipal congka St. Paul's High Secondary School Bakulai ban Ajibet Ini bangin Penlong yang kena kalempung Kena konsert Hapo School St. Paul's High Secondary School Mini Stadium Marbisu. Bani semua guru yai Emily Rom jungi iba mati biar setelah apa. Beri Emily jungi pat kunjuru iba man Balindo Emily Chokumairam beri Chairman juga State Penipu. Berarti belajar yang kita kemudian ketika yang berkesan mengi abadi benikam. Di semua guru ya kasnong Marbisu mau kena kepala ajing bet ini ingin penolong yang kekam maka akan dikasih kunjuru ya ka yang sardar pada kehimam Marbisu berkawai. Tiap anak kalian jungi kum ke kenbuan ke society True Works Enterprise kunjuru pada kesenak rekam juga mengap Multipurpose Cooperative Society Limited. Ikut semua yang ibar waktu pan yang senang juga jelas. Apa kendong juga senang berkunjur ke kapsar. Baru pinsuha menuan ban kersanan yang ini nak takkan dikekam nak takkan dikecik tunggu hajungi kaji dan kalang jopi kipai baru akan dikesni kalau kaji kertu ini we kamtame ya itu kilong yang longsem kibaba yang ini kajinya nak ada jong kaji pang kepala ketak sisa ikbabun balang akan dika jelas di ka dekit Kipop Cancer Care kedai kekenhuan kepada Shumi Shan kata ka arho tarik urisau hajar arho lai hanong ba lai umkra shlong ya kepada seng dakika tu kat ni kidkhot kibadon keju kejing temu bat katong kababha ban kene yang putih jegarap Shaki long yeng ki baduk
kiba ma jing jenja nakadaw jong ka jingpang bampong cancer. Tang dakabor pisa henrei hakiba buon kiliang bat kirukong. Bat tang yakinong pang henrei bat yakibahayeng hasem ru kumju. Ti yakaba mentang ni don sangot kidukot bahak matam bat khadwei ngot kidukot senrok. Ti kadi ke jing mut babha kalawan mi na ka jing persat musim da uwei usam laramba ubadang sudah plat lo haka ap tarik unaila haka senen 8,000 arpuwei. Na ka daw jong ka jing pang bampong kabalak ta shisha ya ka ying kasem ka kurem baki hon gikti. Uba kit ya uba la jutep kumu RJ kit la liki tikit udairu radio jockey papau nam jongka FM station Red FM 93.5 kabalas seng haus nem 8,000 pra. Di nama kata ngikum ka foundation dekat bat ka True Works Enterprise kabaha apo ka Maungap Multipurpose Cooperative Society Limited. Ngiat lang man penlong da ka cancer care concert Scaling Heights Park haka apunyo tarik ugelang tuat 8,000 arsa. Hamadan Jongka School, St. Paul's High School, Mini Stadium Marbisu. Kumkala ban penmi kisah nakabenta ka jingtmu papha jongi banyarap ya kipriu ki badon shisha ya ka jingyarap jongi bakani ka concert la kersham radba da Dr. Mazel Amperin Lindo imentri ka kot ka khia bat ibadeiru MLA ka Lat Umkra constituency ngidap da ka jingsngongu ka kraw ya ka jingsbon jongi ilakloi ban kershan yani hak bayadei bakani ka kam. Hakani kasngi in sawan ru ban penshingan yang ni komisyon penor badon burom chief guest ringkat bat iba fanten lakadong ibadei ru MDC badon burom jong ka Lat Umkra constituency kum usumbon kongsan Ka tiket kolom ni nimde tiket luntah dari syem beda ka entry fee atau pesni kaba yang sapelong kade lai spot tingka si antai ibahe but she's part somehow nanti kinaret. Natakadaw nang ni syakmat ni naya hadu mentang ni pak sedang ki star district juni tambah kat kum kajing tip ke juni bat pi baro hina thai badon hangni ke jala juni ki ba ma dia kena kajing pang bampong na thai baro janman lagi thriu ye mentamo baro man lagi thriu ye ni ma kena kajing pang bampong ti nakalian juni foundation nang ni syakmat ni sedang mania suki yen wan ye kampung ilong ye ki badon kam chisai ki jera ke jong ke foundation mo dia nak ingin persang menwa kam tam itu di ke ba ki la shisha bin kersang nama ni kwa ba ka jing tu jong foundation ke long ba ni kwa ba ki de ban mi na tu ka jingpang mo kim de ban shong ban sa ko tu jingpang de ki mi na tu jingpang instagram ni syakma